kubor nakaslem jong unongsan hima. Nakapunta ki Jan Pong Juti Tiaring bat ki Wede ki Jingdon Kam Hakador kababebha wan chikayo India kabadon hamaulai nongkwar. Kiseng bhalang bagantup ya ke KSU HNYF bat RBYF hakasingi palay kilalit bu ya ke kerdop ban khandra mender hang theo umling Riboy district kene ke jingbu ya ke kerdop kalong kumshi benta ban penpaw sya ke sarkar ya ke jingso persya halo ke jing penslam ban chnai ke kerdop jong ke sarkar ban khandrai ke mender na kaliang gini kiseng kiloong baladak sarkar kamla ban pendap ya ke jing chnai ke kerdop apo an rupo sngi ha umling makihi kin sale ya ke badon kam ban khandra ya ke jing wan rung jong gibreu syagane ke jela bat ban pe iki kot kisla gi jongki kiloong ru banda kilale kumta ke sarkar kamde shu ban keno iki bagi seng bhalang kila shim ya ka an halaga khti jimwan sini yang ini ketika masih ketika dia jinglong facility center nama ke dunia kan kalau tang untuk ajar online kumpa pilate oke agak-agak kecil dia yo ya ka an ka an ni kalau mau ke sarkar ka di bentuk no ya ka jong ke facility center ban pe ya kita ginong ni hapo ka dilla ka sini andre nandu arjar hat prapa hadin baka sarkar semai kalau cinti ya ke sarkar dilla ka sini ngiradon ke sini keren bat ke sarkar ha ke bidi bakani ke an MRSSI arjar andre but nakaliang kani ke sarkar di kalau ong pa nakaliang kiro kilong concern panwa perikam no ya kani ka an kata ka belum ka banbu no ya kitiki checkpoint ya ta ka pagkikot tapin ka facilitation center Henry nadu kita Islam kabangi kendo kalau don tu au usam arja khatra khandai kajing yalam nakaliang ke sarkar yangi sautu lagi sang halang apo kani ke jaka ban peni ba kani ke jaka kalau ke jaka ka bana ka sarkar ka kini bersnano ya kata ka entry point distin perkhas ni laong pa kuno kisna hakani ke jaka aba kalau pelaj ya ke area perlihat kalau pelaj ke tul plaza but kila pelaj pun teli kisno iban manbupat ya kani ke entry point hakani ke jaka hadin ke jingnya ke sulap nabar bagarong ke jingnya hakani ke sarkar kompanyo no ke jaka pendet no ke bentar bersnai ke entry point na kalian juga kisang halang ru ngila perkharcingan bag ngila punggu bag timbu no hakani ke jaka Nado iti Islam, kapag iyo jingtip, baka sarkar kaladon ka jingpanmang kisa, palat ya kung ba laipo krori ay panpanbahay kini kajaka, kum kata ka facilitation center. Iyo jingtip yang ba kaladon sa pagkasan kro, batsna ya kini kajaka, pan-develop kini kajaka, pan-kila buru ya kontra. Nado iti Islam, malayala minging ila iba, kila ya sedang ya kajingpantrikam, hakabiri banti ya ulong kutakaan mo kabintip. Henry nyuma kai ka bangi para akan ni kasiterik akalai pun terik kasiterik kubur ka bangi ya kata kubur di sanction ha ka pwede pat kani ka jingtay ya kata ka facilitation center lang sa entry point hapo umli kala pen kumar jingmut yangi bangi ya kata ka rai ka sarkar ban di sanction ya kani kai ka pagkila ya kan kila play ka panlak yangi kisang halang gibunan hapo kadilla megalaya Halo kali kira ay statement na kalian jungi ka bagi terpau yang kecil long insincerity jong ka sarkar ha kabidi berpular ke tay no ya kata ka entry point ha po mulai hadin kata apa ngi penban hadin bangila ay ka statement na kalian jungi South Ligisan ngi ba kung malasay par ka sarkar ka permi yang ba hapon rupo si ka sarkar jung kan pendap no ya kata ka jingtay ya kata ka facilitation center ya kata entry point Hapo umling kata ketin bagyong taka free pa hindi isu lagi giing dulan ba hindi dang giing Krishna kerki yang ani ru nyai kubulay ya karay ka sarkar hindi kay ka bang ni kalau yang ini pamindang ni jika kalau nado si tarik ilakran haga tarik statement kalami haki pras haki kubur baro haki media baka sarkar kala pular pagdam ng dusi mantala pa sitayo manta kadap sitayo pag ngi Bakam sim dan kano kada kasil kaba ka sarkar kala prat nani kala pengkut nani kala sedang berpentai no ya kan ni kajaka dese ya kabili baka jinglong insincerity jo ke government ni sa sim no ikala berhenti berpedi sa government bagi kesang balang ngidan kata kajikni pada hadu kini siru minang dan ka benda banyak keren ya kata bangbu no ya kata posisi center ha kan ni kajaka
kedak menempau ke jinong konsen jungi ngina pergi sa government kan dapat put ya kinong lek tangwan ya menta anda ada government kayai pen up ini kan pelong ini kisau beli kita kena apa ka green jogram hari kan promosi ndai bagi ibu nai ding ndai bagi na nai ding ndai bagi ibu nai na ka po andre ngin pelong hi no dalade ya ka jingnya talasi ya gitu kinongwan apa ka jelas pada dah kaseng harin ke promosi kalau sini tak karai ban cek lu ikut kislah kena kalian ke surkar kam di pentono ya ka jingle start jom kiseng halang halor kata halor kan dikamat ke mana kalian ni kiseng halang nilai kan nak kapur sekapur ka isu ka ba ni la harai bagin temput no ini jadi ya KLP kalau jadi kecinglam bentong tu ya kaseng apa anbor tam hapo ka state kejungi kata ka kasih student dia lalu kipor ka tingi kalau nyo ha kadin kipor ka kai pa kapinyo panadu propunyo na kaliang ka kasih student kalayay dawa ha kabili berkene ka jingpetrekam no ya ka an ILT ka bangitip untuk ka Bengal Eastern Frontier Regulation ka patras pa nyo pulai Andre larang ka sarkar ha kaladap na kaliang ka sarkar MOU ka sarkar juga bertemu sama ulang bangin lah berterikam hak jelahi pada kawai nama kadang katakan kabagpiyong ini kataka repeal act yung stem katras pa kanday punyo haba kadang ka repeal act lesing gila repeal hak po garuhil and kung banginikan hak po rilum kasi jentiyahi kani kaan kadangim laring ipay ka application of law yung stem kanday pa sampuar district council ro kalau ang bakala berterikam ya kani kaan ILP and ngingin trap tempat ya keteng juga jadi bentuk kami kalaya baru kasih ngina ya kedua lang ya menta semua berpengaruh lang selansari ini kan ngingong betul ngin pediang no ya comprehensive mechanism bahkan telak ka pat na kaliang jungi ngila menjur no benora no ya kamera sisi hadin bangila pulih punya bakalaan em bante laka ya menta kadang ke delay taktik jumpa government kaba kaong bangi dan kamben amen biang ya kaan batisin ba kaan kepala don lupa kibnya Bante alakam ya kata kacing IY namang niyong benrung ha kajela kidon la kajolo kajong kidon kibru kibarung sapo kajela juni benwan wat ya kacika bela kidon kibru kiwan kidai ki officer kiwan ha kata profesional kajungki dan ru kibru kiwan rung kajela juni ku kita student padang ru kibawan ai ya kaspa kapo kajela juni kata bengiyong kituris nimsem lakang ya no ino ha jiru kajela ada tang asikin ka bengiyong seki kalong antar mekalaya legally not illegally. Tang ya kata ngi ko masuban hagan ni kaan kalau don ni kata. Dia menta ngiyong bagan ni kaan kepala don kali pentre. Mendai ba government kecim ya kadiliin taktik pada kabakyong min amen. Minang kat yang kita kibniat. Tang kibniat menta kepala don jumlah ban bam. Kumlo pinang motor government bu yang ya kita. Jadi cepat ni ya kita bongkar dalam ba. Naya kerang kita kibniat mai Pentray suaya kanikan, padna kalian di semalang nimau sebagai songkat, bagi nang pay lagi kita bukan failure apa bagi di Pentray kam, ya kanikan, nginang lah banyak keren sisu hagi Islam di bawah. Sakawai nganang ban lebah ke media ke jongki, ba kalau tak lakam lupa ya trying, ubasna deki totally kendra, deki totally kendra ban highway. Late yu nomor urang basnong uladi ban panno ya ta ki sakhi ki kot sakhi ba pensisa ba uni udai nae uran neam ki kot isla ba uwan songwai ha ki jaka jungi dementa ka jingkeli kalong ka district task force ba kam tri kamro nginong ngi kisang bahalang ki bangi jusa kendo bangi di tikso ki badat tikso ki ba uya nginlong ru kita tikso ban pet tu ya ka jingle jung trying ya ki jingle jung bidang basnong lalakim pentri kam ya kenekaan nama lai bo orang basno belum ikut kisah lagi trying yellow YY baru IT pat ya kalau nearby police station kamu jadi kameram di orang basno pentek lekam nalu nasno jadi kan kalau ailat nalu grassroots pentek kam lada orang basno tekam ngidon kisang balang iban pek lu ya kita ki orang basno kalau biang dalam ti bagi ada ke por pentek kam no ya kan ya mentah nama kani ke kran ke depit na pring baru softly kisang but lightly kisang na po kari garo na kadilum garo ya mentah Kiladan na kaliang jung kinongilam jungi na po sulong kilong ingi ya menta to ngila pili ya kada pada kaliang jung sarkar ro kiladan ke jungi akran ba kinongilam ki ba pido pada kaliang jung kilong ingi bayam ta ngin ya ketu no ba akran kung mo speak kani kalau kada nagilong person jung seng
halang ke bagian Cukuri boy bagi lapor no bagi sokar ke sedang no ya kini ke fasiliti center nama rakan ikan kamsin lakren tang ya ke fasiliti center itu entry point dan exit point anda ke keren no ke bidi ke district task force committee kepala Ivor ya kirang basno belum lo baru ikut islah jukino kinong semua hagis nong kijongki pada kini kinong semua ya ikut bagi dalam kirang basno dari bani IT no ya ka nearby police station Andre what ya kataru nakaliam ke sorkar kam semlala pan hak menteri kam no ya ka district nilai kedua ikor belada nadu ikor jung disi berim adu disi pemerintah hak bini bani kerana kini kamat Andre nakaliam juki kira pensai ba nila ada konstitut ya kita ke district task force committee Andre ngim semlayo apat ke bor menteri kam no hapo ke district ke jung tang kani ke pau ya ka jing bomla menteri kam jong kani ke sorkar ha ka bidi begini kan andre ngi namdu cikirman pan lembaga kani ke sorkar ibu lang ibu ro cikirman ba kumba kila claim tang rubu si pendak no ikini ni kerpat ru ba ya ka district pasu komiti ru kidi men ha basang no menteri kam ha ka district ke jung